Dede tuan rumah. Bapak tuan rumah, ibu tuan rumah. Tony Permadi ya. Papai Nadia, Mamai Nadia, sing DS Gandrung KPU. Aduh kakak, wis rong taun lawas kula hubungan. Apa mungkin bisa terus bebarengan? Aja watir suci lansa. Lamun bener arep eman lan bener harapan saya. Kula nunggu tanggung jawab sampeyan. Bu Haja, oh sang Mamai, Omai Ibra, Omai Ibra, Omai Ibra, Omai Ibra, Omai Ibra, Mamai Syarif, Kacung Iba. Awan bengi janji kakang anti-anti, ora niat Bunda Haja luruh genti. Bunda Haja, Bunda Haja, Mama Juleha, Mama Juleha, Mama Juleha. Kula rela, kula nrimo asal laksana meni Juleha. Najan urip diwayu nok royati sayang. Maklum kula ngerti kakang duwe anak rabi, tapi kepriben Kacung Ibra kula ora bisa klalen. Wis lawas hubungane, wis terlanjur sekalane. Akula izin Mama Syarif jaluki kawin. Lamun bener Kacung Ibra arep eman lan bener harapan sayang wong ganteng alam. Kula nunggu tanggung jawab sampeyan. Acung Bras, Acung Bras. Oh pengantin sunat Kacung Tio, pengantin sunat, pengantin sunat, pengantin sunat, pengantin sunat, pengantin sunat. Kacung Sari, Kacung Sari, Kacung Sari, Kacung Ibra. Awan bengi janji kakang dek anti-anti, ora niat ora pengen Kacung Ibra.
Kacung Dio. Dede Sari. Mama Eder. Kacung Sari. Dede Kacung Sari. Dede Ibra. Iya. Kacung Sari luru ganti Kacung Ibra Mama Dio bos Taiwan Rok Bulan rela bulan rima asal laksana najan urip diwayu Kacung Sari sayang kakang wis rong taun lawas kita hubungan Mama Sarip apa mungkin bisa terus bebarengan Kacung Ibra ake rintangan ake halal Kacung Sarip anak sambuwe anak lan rabin wayuan kakang Mama Syarif, Mama Ibra sing buat Taiwan Mama Ibra sing buat Taiwan lapor bener arep emahan lan bener arep paksanya kula nunggu tanggung jawab sampean Mama Ibra, Mama Sarip.